بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ahibati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga pananggunganan kasi akida, alhamdulillah rabbil alamin. Narinisab kita niyo nakapagbay matahatiranan programa pagkabiaksan sing kita niyo deng pasin amuin katagna niya amunain ad-da'watus salafiyah. Kaya sinduman sing kita niyo ini na yari na isap kita niyo bihayaw nagpagbay mata bunal bialong ta ini nawata si mga pilang ka pituyaon sabab na makati na kamo pangayon na mo damikyan kamapan in kabisihan si mga kawuruan si kita niyo na nagkadto na marina sadya so mga alhamdulillah rabbil alamin yari hambok ding mga guro sing kita niyo kakilahan mahamot ingan niya may mo pakatan amuin guro kakandilan ini siya ini ding mga launta pioneer murid sin amuin nagpangadji mahad moral islami ding mga kabata niya pa sa milpabiaon na sa miling mga guro na doon ha mahad moral islami sa tadamikyan ini mudarris day sab siya doon ha mahad as-sunnah paguhanan sing guro na to kasabi na kan Sheikh Zaid Okpemia ipakila ko kanin ang bukuro sing kita ni wasada sa dakilan sing kamo wayron na rukaing binakan Sheikh Al-Kasabi Sakiran sa tayong topic itukbal niya kato tanil katan amun ding mga sahalga topic pat karna bang nato kibugbukan sarta amuin kapamandukahan tuod in topic na ini na tanto na sadya mamarahin na hikasud nato palam sinsul ka biidhnillah subhanahu wa ta'ala in topic siguro nato karasahan siguro nato mulia amuna in asbabul falah was saada ning mga kasawab-sawawan madawhat sing kita niyo ini pagparuntungan iwan sin ini kasanyangan gatutan na iwan sila mo ni karayog niya katan bid nila sumanota na di na mo na paluwayon baba biya lang ta mahagot-hagot pa yan tukbal lang unang guro na karasan biya na kan Sheikh Al-Kasabi Sakiral falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mga katimang huran namo ha agama Islam muna itukbar na tuin pagsarang sukul pamahasud si Allah sin yari ba diubos ka tutaniyo in ni'mat sa halga-halga amun ni'mat kabuhi lagi nausal sing kita niyo adan kabayaan niya insyaallah hado ini umawa kita niyo pangadjian lingha panghindu sin agama nato agama Islam bang uno namayan in mga kasabab-sababan sin hikadawhat si manusia sin parundungan iban sin kasanyangan muna mga katay manghuran in kamatawaran manusia in panghati nila sin pagtawakon kasanyangan iban sin parundungan madawhat nila doon ha parihasan dunya amuyan in ia atun sin kamatauran amuyan in panghati sin kamatauran manusia amuin kana naman nila in pagtawakon kasanyangan apabila yaun halima nila in parihiasan dunya ding naman hapangalda atawakan kawasa atawakan uno-uno na amuin kaya mimilikan nila ding mga pangalda demikian in kaibanan ni sabtumpukan manusia
in pangatod nila sin pagtawagon kasanyangan iban sin paruntungan apabila in sila naka-invento sin uno-uno na technologies amin magjato diha babaw sin dunya ini apabila sila yung mga top naka-invent sin new technologies yadto hapang nanami nila in sila nadawhat nila in kasanyangan iban paruntungan di habawasin nun niya. Ada po din kaibanan isang bang nila madawhat na imbya mga course sila hapag iskul at tawagan hamin pagpangadji yaon pangadji long pag dunya damikyan hapang nanami nila nagawa nila in kasanyangan damikyan onding ha mga manusya apabila amo in long ta makakawa sila biya mga diploma mataas at tawakan in sila maka-abroad makahinang kagadjian long ta gadji mataas at tawakan makaway bay malinggat damikyan hapang nanami nila nadawhat nila in kasanyangan. Dahil nga sa babini, kakitaan mo, in kamatawaran manusia, in focus sina mo in waktu sing kabuhik nila, sambil doon na sadya maubos in pangumulan nila, hapag dawhat sina mo in kasanyangan, hapangatod nila. Kung nasabot na kain na, dahil naman hapag patawad sin alda, iban sinamin pagdawhat sin kawasa. Kakitaan mo amo na yun sadyain, kaya bibisihan nila. Amo na sadyayaonin, tiyatalisin, pikilan nila. Iban, madaran amuin, ipagbisara, sinamin nila, hauno-uno na, longta, lokal iban sintampat. Salta kagitan mo imano siya amo iniin, yag-apas-apasan nila. Sumakawa mga umat Islam, in mga manusia bihad timpanali nila iban sin pangatod nila hapag tawawon kasanyangan iban sinamuin paruntungan inyadto nalawng sila karna bangsa pa main kasanyangan madawhad hapangalda natumtumon sing kita niyo in karon dengan mga sa taod-taod alta hazaman nagkauna na inang sabab kaya mulka kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tungan siya sin Allah ta'ala adab, sabab sin pangalta niya. Piyag takabur niya in pangalta niya, pamin pagkahinya manusia. Kaya ba ita sadya mga gatay manguran, in kunsi, sin pagbubutangan alta sin karon, amin kunsi sadya, suway indumaka niya, niya mga kausugan matawod di marasin hambuk taw in kunsi sadya kunsi sin alta sin karon imbanos nabiyarin nalong tinamuin amin alta yun misan in kunsi sadya sin alta imbanos di maramok taw suway matod taw magtawag sa sumagawa habihad to na intaw sin pangalta niya na inang sababda kaya julja na kaniya sabab impaminsan na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sin nasatsat siya sin pangalta niya, piyagtakabur niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, yusal nin alta niya, hadan amin pagmaksiyat, amunain tiyun siya sin lupa. Tiyun siya sin lupa, iban na sinamin mga pangalta niya. Ay bima na in pangalta ini, bukon parsababan, hikadawhat sin kasanyangan. Damikyan, in Fir'aun, ang mga sila isab nagtatali, ba't in kasanyangan madawhat, pagtawawon kawasa, mang nila madawhat in kawasa yaon, damikyan tumtumon singgitan in Fir'aun. Amuin, nagmanja hazaman na kauna. In pamarinda niya, piso ko na yung Banu Israel. Sambil, di magpak, in huna-huna niya, in siya, Tuhan, si mga Banu Israel. Haamuin, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Fir'aun, ana rabbukumul a'la.
Aku in Tuhan niyo sa taas-taas. Bihanin dawa sin Firaun. Asabab sinaming pagtakabur niya. Impangahati niya, but in pagkawasan niya yaw, namun inikasan niya, uno impiadya to kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ka, di umusya sin Allah ta'ala, iban sin mga sundalo niya. Asabab sinamuin, pagkawasan niya. Naam. Artinya apabila in kawasayaw. Yusal mo pa amin manganya yakaw ha pagkay mo manusya. Ipamiso po mo ha pagkay mo manusya. Nadunhan bukon yon hikasan niyang kay mo. Gaman hikajul janak kay mo. Hikajul janak kay mo. Damikyan hasaman na kauna in mga manusya amin ding ha mga sa kusog-kusog manusya. Iban sinamuin laung ta sa taod-taod amuin ni'mat kaya mimilikan sila unimbay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Wala mo kakita bang biadiin in bang hinang-hinang sintuhan mo hatungod sin kaum Ad. Irama dhatil imad. Inadi ni hamog siya mo in ahlo Iram pagtawon dhatil imad nung si mamapasiron in dhatil imad di ay in gabaybayan nila in gabaybayan nila manasta nila makamdos yung mga hak makamdos di mamuin ma ginsul sin isiyo na long ta mangguwat madto kanila sarta in kusog nila ini allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mayroon pa na papanjari sin Allah Ta'ala biya sinamuin kusog nila yun. Iban kamdos sin pamaybay nila astana nila hagkahula-hula. Damikyan wa Thamud alladhi jabu sakhra bilwad. Iban sin Thamud amin ding mga kusog nila paglunghakan nila inamin bato hinamon nila bay. In kusog nila amin budyaon hinamon nila bay. Mumantang siya biya kahandang kuweba at tawakan astar. Inkusog si mga toy. At yan, bukong biya sindikato, maglagi kita mga kapanyapan, hipagkakali at tawakan hipagbubungkal sin budyaw na supaya makadaunin biya mga hinawunta parang buson ha budyaw. Ngayon sila, mayroon namin biya mga kapanyapan biya sin kapanyapan hagaman toy. Kurion. Kurion sadya, sambadi ka tuwan. Aun wag, sinlima nila sadya. At inya maparagbos nila. Bay astana inamin bodyaw. Bihaning kusog nila. Damikyan, wa Fir'auna dhil autad. Iban sin Fir'aun. Uno yung impiadya ito kanila. In sila in, alladhina tagaw fil bilad. Amin mga sila ini, tagaw fil bilad. Mana sin tagay nito kat ay mujawazatul had. Nakapangyulakad na sila. Haamin had, biyutang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nang jilaka na sila, nanganyaya na sila. Namisuko na sila, ha mga manusia ha kahula-hulaan, fa-aktharu fiha al-fasad. Yatawad nila yung biya mga kaharubiluhan, hinang nila, ha manusia iban sinahula. Unin, inamuin, punishment kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabba alayhim rabbuka sawta adhab. Na diusog kanila sin Allah Ta'ala injinisan kain sin adhab in yusali sin Allah Ta'ala sabba bang mumana nin sabba ay amin magpanawagin Allah subhanahu wa ta'ala biya sa banto namin ulan amuin hibusog sin Allah subhanahu wa ta'ala maripakin lupaan so yusal sin Allah Ta'ala inamin paniksa iha mga tao na sabot ini. Biya kahantang biusog, in paniksa manunjuki, sinin paniksa kanila sin Allah Ta'ala, niya mabanus. Isarda, nag-uurol-urol, in paniksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ina to sabab sin pagkawasan nila. Yato sabab, longga sinamin kusog nila, samantara, yusal nila, hamukun kawayan sin Allah Ta'ala, namukun niya to kiyasan dyan kanila. Gaman amuyatin para sa baban kaya amuin siksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Iban hadlaw akhirat nasabot. Na waktu in manusia amin tagaalta. Iban sin tagakawasa. Amin wayron na usal nila. Nagkabayan sinutala. Bukun inikasan niyang mga katay mga. Gamman ikabinsa na. Di naman hadun niya. Dagpagpadlaw akhir. Hawak tu hituk baling kitab sintawin. Dabit palawa unin aginiya. Ma aghna anni maliyah. Halaga anni sultaniyah. Mayroon na ito'y nagkatawang kako, nagkamanfaat kapin pangalda. Kaman nagkaminsan na. Damikyan, nalawa na rin kakuin, pagkawasak. Mayroon na, inamin usog niya, intawang sintindog niya, mayroon na din natin magkatawang ka. Amo yan mga kataymang mo. So dahil sabihan to, in pangalda, iban sin kawasa, bukunin isawab, sinikadawhat mo sing kasanyangan, pagtawawon. Hangkan mga kataymang horan, in longta manusia apabila in nagdarungan sin kauhi bukun pamarat caya fa Allah Ta'ala bukun akida sahiha natanto na sadya malubo na sadyain pagdunya niya iwan sin pag-akhirat niya iwan ingkatan kakahinang niya mayroon faida mayroon kamunfaatan madawhat niya di naman hadun niya iwan sin haadlaw akhirat yana sin farman sin mahasud si Allah mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamad istaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay dhalika huwa ad-dalalul ba'id in misalan nang sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga sila nagkufur hatuhan nila inamal nila biasa pantun amuin bahunbun salta hilapid sinawin hangin hawak to amuin makusugin do po ini mayroon biya mga di sindi nila kakausan magawa inuno na nausaha sin lima nila nahinang nila dihadun niya mayroon bahala para halin mga sila ini bang mo kitaon aon karayawan magkahinang sin mga tao kafir ini aon sabab aon din nga mga kafir pag mukitaw din sila magsarat ka risa ang mga tao miskin pahinangan bay yung mga tao miskin aon wakto magpahinang sila yan magdihil sila pagkaon magdihil sila sin pagkakitaan da ha mga katibi-tibihan aon mga hinang nila marayo sumagawa inhinang nila yadto mayroon pahala sabab mayta nalulubo sinamin pagkufur, pagsyirik nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna on farman sin mahasud si Allah halukay ayat wa kadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Artinya ipakita kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hiarad kanila sin Allah ta'ala in uno-uno na amuin na hinang nila day nga mga amal. Aw naman si mga tayo, si magawa, faja'alnahu haba'an manthura. Ang panamuhinangon nung sinawagtanay naman nila ini, biya kantang bahunbun, hilapit magtumari. Wayron buugan, wayron halaka niya mga katay mga hurang. Demikian bida sin mahasud si Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kulang na rin makna niya pamungan kanila ya Muhammad uno mabaya kamu baitaan na mo kamu sim mga tao amuin sa lugi-lugi amin lugi in kakahinang nila inamal nila amo na long na in dalla sa'yuhum fil hayatid dunya mga tao nalong imbya mga sangsa nila inhinang nila ihabawasin dunya sa wahum yahsabun annahum yahsinuna sun'a inamu imbya mga panali nila pamistahan nila in sila yaon marayo yung kakahinang nila sa bida sinallahu ta'ala sila dalla sa'yum fil hayatid dunya nalong imbya mga hinang nila in lugto nila di hakabuhi dunya isin mga tao ini
ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Sila na ini yung mga manusia nagkufur. Ha mga ayat sintuhan nila, iban nagkufur sila hapagba, iban sintuhan Rabbul Alamin. Di sila magkahagan. Kaya sabi ito, fahabitat a'maluhum. Nalubuin amal nila, wayroon, hadi niya bugat, amuin, timbangon kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala, haadlaw kiyamat. Na, mamuyan mga katay mga harap. Demikian, nyanan sinallahu subhanahu wa ta'ala, inuno-uno na, amuin kaya mimilikan si mga sila kafir, day nga man hapangalda, atawakan hakawasa, atawakan hakusog, atawakan uno-uno na biya mga na dawhat nila, atawakan technologies na invento nila, inkatan ini mga katay manghuran. Kataan sinyon halom lima sing kafir, day nga inda jinis pangalta, pagkawasa, iwan sin mga technologies amuin, kaya mimilikan nila, uno in baita sino ta'ala, niyanan ini, mata'un kalil. Amuin, enjoyment, lando, matiyo. Matiyo na tuon. Aun waktu niya, sarta inyon maigda. Maig, ubos in sumubli, apinar ka jahannam. Apinar ka jahannam. Biana sin farman sin mahasad si Allah, la yaghurrannaka takallubul ladhina kafaru fil bilad. Mata'un kalil, thumma ma'wahum jahannam, wa bi'sal mihad. Ay, ayaw kau matipu, ya kau muslim. Sinamuin, uno-uno na yon halom sing lima sing kafir. Dahing hataw sin rijiki nila, dahing hamin pagdaya nila, ayaw kau matipu. Halahil nila yon. Ang mga sila kafir yon hamin. Ayaw mo kita, inamin zahir si mga sila kafir, matawad altan nila, matawad din gawasan nila, ayaw, sabab mayta, biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, mata'un kalil. Inamuin pangaltan nila, misang pabiyarin in taon, misang pa pila milyon, pila bilyon in altan nila. Misan nila pa, amuin, sila intagda po si mga longta kapal dakula, atau akan mga plane niyaon. Sebab kamatoran sintang da pusing mga siyambod ini, mga kafir. So, ada kala may inu-inu ko. May talong mo yung mga kafir yung nagsishirik pa Allah Ta'ala. Nagkukufur fa Allah Ta'ala. Simusulang fa Allah Ta'ala. Sila in nagdurul waya, sinnemat di hadunya. Yaong kanila in inda jenis pangalta. Yaong kanila in pagkawasa. May tayong kita Muslim. Dum adlaw, nagsusujud fa Allah Ta'ala. Nangangayo-ngayo fa Allah Ta'ala. Nagtataat fa Allah Ta'ala. Himihinang sindakan. Di malayo simpiang langan, ita kita ni masigpin. May tabihin kahalan na. Bukum ya si mga kafir yun, yung kanilain, longta, pagkawasa, in alta. Nalang sin Allah Ta'ala, bihitaan ko. La yakuran nagatakallubul ladina kafaru fil bilad. Ayaw ko matip. Haamuin, taod rijiki si mga sila kafir. Iban sinamuin longta, tanak kulihim fil bilad, amin pagkadtumari nila, hamin ginlubag, maksud, mag-usa sinalta. Ayaw ko matipo. Mayta, mata'ong kalil. Sabab ingkatan, sinpangalta nila yan. Ingkatan, sinamuin pagkawasa nila, inyan mata'ong kalil. In kasadapan nila, kasadapan, enjoyment, hangkari datoon. Tiyo-tiyo datoon. Tiyo-tiyo. Pag-ubos, thumma ma'wahum jahannam. Mang sila mapatay, mahuli, in paghulaan nila, pinarka jahannam. Pinarka jahannam. Wabi'sal mihad. Sangi-ngi na amuin, hahantian. Iban sinamuin, lokal si mga sila ka. Hatinya, ay ikaw umatod mga katay manghoran. Ay ikaw umatod, hauno-uno na, aun hakapir bihayawan. Sa ato rauno in kasungan si mga kafir ini. Uning kasungan nila, haado akhirat. Hangkan inikaw, ayaw ka mangdadahawaran. Banyan da in pag-iman kayo. Pagtaat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw na yan inamuin,
Ding mga nakadawhat sin paruntungan. Ikaw na in nakadawhat sin paruntungan. Ayaw ko umuin umatod pamataas din kayo. Sa atod ko pa amin mababa din kayo. Supaya di mo makufurin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasad indahu qutu yawmihi faka'annama huyizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyusyurin kanyo amuin save siya rin doon hapabaybay ni. Serta biya mga healthy in pamaranan niya. Iban aun makaun niya haadlaw niya yaon biya sa pantulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin kaya tukbal kanya inamuin kataan sin harom sin dunya in. Yan save siya hapabaybay niya. Sarta mayroon sakit-sakit niya. Iban sinamuin aun makaun niya ha tiap-tiap adlaw yaon. Yan niya lang nakawin dun. So, yan mga katay manghurap. Sebab beriman, in siya, kontento na siya. Magrida na siya. Hauno-uno, rijiki, kaya dihil kaniya, sinallahu subhanahu wa ta'ala. So, amuyad to in mga sila kafir, misan pa yun kanila in, hakita mo sila in biya mga kawasahula, biya sindikato, sila in biya mga haparinta, sila in nagbabaya-baya sin pangalta, parihasan dunya, inini, amin enjoyment, tiyo-tiyo datuod, sa pagubos in, nagpakan ng akhirat, at pinar ka jahannam, Damikyan, hiukum sinallahu ta'ala, in mga sila kafir, para hal yung kanila inamuin, pagsultan, sila imbiya mga namamarinta. Lamod na imbiya mga scientist nila yon. Amin sambil imbangadji nila, maabot nila in ayan sin dunya ini. Maabot nila inamuin space long ta. Pag hinangan si mga amuin, long ta satellite nila yon. Inladyo si imbangadji nila. Sumago, habihin na mga katay mga iabutan si mga kafir. Akon magdawa sila in superpower hadun niya ini. Sila yung biya mga indawa nila sila in mag-control sin dunya ini. Iban sinamin matoding ha mga thinkers nila, mga scientists nila. Iban sin taas sin pangadji nila. Long ta ha pangadji western niya sumakawa impangatod kanila sinawatala. Uno, syardud dawab wa syardul bariyah. Sila na ini insangi makhluk piyapan jadi sinawatala magpananap hangin lupaan. Sila ini insangi piyapan jadi. Afarman sin mahasud si Allah. Inna syarrad dawab bi'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sa munar tuod insangi dawab. Maksud ini amin yadubbu ala wajhil ard minal makhlukat. Amin magpananap di hagin lupaan. Ding mga piyapan jari sinallahu subhanahu wa ta'ala insangingi pa Allah subhanahu wa ta'ala ding mga makhluk niya hisyo amunin mga sila kafaru. Amin mga sila nagkufur fahum la yu'minun. In sila ini di sila magkahalan. Subhanallah. Kita mo parahal bang kita undi hadunya ini na mataon din habang sa muslimin amin na adjay amin long ta mga sila tauputi mga sila kafir sila in naka-invento sin mga computer ini sila in naka-invento sin kamataoran technologies sila in nakahinang sin mga satellite yaon na sila in biya mga mataod long ta nahinang hatungod sinamin long ta bangadji dunya. Damikyan iban si mga scientist nila mahaiting utok. Sumagawa habini na biya sinsambat kabalikan kumakatay manghurat. Inyabutan si bangadji nila. Intaas si biya mga kawasa iulinan nila yaon. Sambil nagdawa pa sila in superpower hadunya.
sa impangatud kanila sinallahu ta'ala syarud dawab. Hakatan makhluk piabanjari sinallahu ta'ala ini sila sangingi piabanjari. Ang pangatud si mahasud si Allah. Sabab sin uno, sabab sin pagkufur nila. Sabab sin pagkufur nila. Demikian hadu kayong ayat. Innal ladhina kafar min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sabon nartuod, mga sila ng kufur. Dahil nga ahlul kitab, iban sin mga musyrikin, insineni halom sin apinar ka jahannam. Salama-lama sila, halom niya, ulaika hum syarrul bariyah. Ay, sila ini, in mga manusia, sa ngi piyapanjari. Labi pa ingi nila, dahil nga mga binatang. Nakita mo? Amo yan mga kataymang orang. Hanggang ayaw ko maadjim. Ayaw ko biya mga humanga ha mga tao ini. Habi ini nalongta, inyawutan sinamuin pagdunya nila. Longta advance sila hauno na para kara dunya. Sumakawa, suway mo ingaton. Impangatun sin mahasud si Allah ha mga tao ini. Hasawab sin pagkufur nila, hasawab sin pagsyirik nila, sila insangi piyapanjari. Labi pa ingi nila dengan binatang. Labi pa ingi nila dengan binatang mga kataymang orang. So amo yan. Yan tuloy layda. Hanggang ayaw ko biya mga matipo. Ayaw ko biya mga amuin umanga mahailan ha mga tao ini. So kat nalong ta sila in nagkakawasa hadun niya ini hakahula-hulaan at wakan sila yung biya mga sa taon-taon pangalta. Ayaw. Sabab, yung mga sila ini, sangingi piyapanjari ang pangatun sinota. Iban in paghulaan nila hadlaw akhirat, mabinar ka jahannam. Iban in alta nila, hindi na mara. Kamani kawin sa kanila, hadlaw akhirat. Biyan na sinsambat, mga kataymang huram, mataod din ang mga mangsa manusia, in sila biya mga maibog. Maadjayb, hasumping sindunya. Haparhiyasan dunya. Dahil sabihan to, ma-inlove sila hadun niya. Tumaalok na pangatayan nila hadun niya, malasa na mag-alta, mag-araw-araw na, magdawhad sin kawasa, intanda niya di kato, tanyo, bisan magtaymanghod, magpantungod, mag-anakon, atas magbuno, asubaya, makawasa din kawasa. Naam. Kalupahan nila na inadlaw akhirat. Kalupahan nila na adlaw akhir. Biyawita sin mahasud si Allah. Zuyyina lilladhina kafaru alhayatud dunya wa yaskharuna min alladhina amanu walladhina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Yang ngari-ngarihan in mga sila ng kufur. Kuning pangari-ngari kanila. Amuning kahoy dunya. Kahoy dunya. Ubus mangudyo-udyo sila ha mga sila mariman na mamaratsay. Iban sinamin nagmamamuga fa Allah Ta'ala para halin mga mariman nyo niman si mga nagmamuga fa Allah fawqahum yawmal qiyamah. Nakataimbaw kanila hadlaw kiyamat. Sabab halong kasandangan yung mga sila mariman. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Inallahu Ta'ala siya in magrirejiki. Hay siyo kabayan ni hawayroon pagbista. Hawayroon limit. Inrejiki ni mga kataymang huram. Bukon karna laung ta bangin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang so pamin tauyaon. Mataw din biya mga pangaltan niya. Inya to dalil sin malasa kanina Allah Ta'ala. Bukon. Demikian bukon saukat na biya mga ulang na inrejiki mo. Amo na yan tindalil kiaro kalan ko sin Allah Ta'ala. Bukon. Bukon mag-base long ta. Illa sa iwan astro sin Allah Ta'ala. Hapag dihil kay mo alta. Bukon. Kaman, aun waktu bangin tao yan, garilan sinota alta sa taon-taon, aun waktu inyo, ikabinsa na gani. Ikabinsa na gani. Bang niya wala iusal, hakabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyan, panandas ka. Panandas ka. So, amo yan, mga kataymang orang. Hanggang na yung mga sila kafir, iban sin kaibanan muslimin, amuin malam may pag-iman nila na
mati po sila. Hasamanda ini, mati po sila, wang sila umatod. Pauno-uno na, pangalda, amuin, kaya mimilikan si mga sila kafir. Di nga parehasan dun. Taon sinalda nila, iwan sinamuin, pagkawasan nila, biya maadjay, yung mga kaiwanan Muslim, ha mga sila kafir. Iban na sin biya uno-uno na, amin, na-invento si mga sila kafir. Dahil sabi ito, mahailan yung kaiwanan Muslim. Mahailan sila, ha uno-uno na, iyabutan si mga sila kafir. Dahil sabi ito, biya malaggo kanila. Malaggo yung bangatod nila, ang mga sila kafir ini. Yato, kaiwanan namin mga Muslim, maho kay mag-iman nila. Maadjib sila iwan simbiya malaggo ang bangatod nila. In mga kafir, sa babsin, kikita nila, yaon ha kafir, yaon ha mga kafir, in taon sin pangalda, in kawasa, iwan sila in naka-invento sin uno na amuin, long ta technologies, diha dunyain. Ubus bang siya umatod disab, habang sa Muslimin, in Muslim, malamma, in Muslim, backward, ha amin long ta para kala, uno-uno na, ha business na ka, at tawakan, ha mga kabuhianan, imbiya mga tukuron nila magtuoy, in sawab, mayta, in Muslim malamma, ha para kala long ta economy, at tawakan biya mga pagdunya, ha sabab long ya sin Islam. Amiyad din tukuron nila. Ha sabab long ya pamugbog nila ha Islam, ang kanabagkwal yung mga Muslim. Dahil sabi ito biya, makaan yung pangatod nila ha Islam. Iban habang sa Muslimin. Ubus malagbo yung pangatod nila ha mga kafir. Wala nila kaingatan. In parsababan, mayta na bakwal yung mga Muslimin, bukon sabab sin Islam. Bukon sabab sinakam Islam. Sabab sinin sila lisuan. In sila di nila hinangon, in sabab amuin di akan sinakam Islam. Karne nakamada ng daki in suwaita lawa kunin sabab. Ikadaw hadta simbiya mga kabuyanan. Ikadaw hadta sinamin kusog. Dahil sabi ito, bangso pa may ikaw, amuin, way mo na daw hatin kusog yaon, at tawag kang biya, inikaw biya mga malam, para kalalaw ta kawianan, bukunin tukuron mo agam Islam. Sa inyan, in hanggang long kain kaywanan hula Islam, amuin malam para kala ikalami, inyan, buko na sabab sin Islam, sabab sinamin, na nagliso-liso na. Nagliso-liso na, in kaiwanan bang sa Muslimin. Maita, na intanda niya rikato tanyo, aon ding ha mga tumpukan, impangatod nila ha pag-usaha, biya bukon ibadat. Ngayon sabi ito, hinangon nila mag-ibadat na sadya, banga sumuhon isim magbuhi, ha ahli nila, buhiyon na lang niya sin Allah. Nabiya rin kari. Hati niya, hiuli pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buhiyon na lang niya sin Allah ta'ala. Munar sa ito'y magre-rejiki Allah ta'ala. Sumagawa, hipalawag kay min sawab. Di ako sin Allah ta'ala, maglawag sin sawab. Bukon sambil sawab Allah ta'ala indakon mo. Inya ito di manjari mga gatay manghura. Kung siyanon mo, di mamain Muslim sawab sin Islam, bukon sawab din kayo. Nasa yung pamaham mo. Iban nagliso-liso ko. So mo yan mga gatay manghura. Sabab inagam Islam, insini dinul kuwa wal izzah. Insini agama, hatinya makusog siya. Iban nagdala katinggihan, inagam Islam. So, in mga sila kafir ini, ang tumatampalin sila ini, may isang palong ta. Kikita mo yaong kanila in pangalta. Sindun. Yaon kanila in pagkawasa, sumagawa, in kinkamatanan niya mga katay manghoran, in sila ni manusya sa logi-logi. Sa logi-logi. Di naman hadun niya. Labi awlatun hadlo akhirat. Mayta, sabab, wayroon doon kanila, in mga parsababan, hikadawhat sin kasanyangan, iwan sin paruntungan, ding ha mga puunan sin paruntungan, iwan kasanyangan, amunain al-imanu billahi wal yawmil akhir. Pagparat siya fa Allah, iwan hadlaw akhirat, na mayroon ha mga kafir.
in sila nagkukufur. Nagkukufur. Sebab in madtan tawa amin makadauhat sing kasanyangan. Iwan sing paruntungan bangong bagiman niya fa Allah Ta'ala. Sebab biyaray tak sin mahasud si Allah. Ang mga sila bariman, unin farman sin Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Sabon na tuod, nagparuntungan na in mga sila bariman. Nakita mo? Yukum sin Allah Ta'ala. In mga sila ang bag-iman, in sila nagkadauhat sin paruntungan. Sila ini nagkadauhat sin paruntungan. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Aming mga sila, tungod pa sambayan nila, aw nakhusyu nila. Aw nakhusyu nila. Samir paparman sin Allah Ta'ala, walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Iwan, yung mga sila, tungod pa sambayan nila, piabahariala nila. Ulaika humul warithun. Sila ini yung mga makawaris. Unin kawarisan nila, alladhina yarithuna al-firdaus, hum fiha khalidun. Amin, mawaris nila in surga firdaus. Amin surga long ta sa taas-taas, first class in surga, hum fiha khalidun. In sila ini halom sin surga firdaus, katab salamalam. So sila ini nagbaruntungan. Isimbe ita sin Allah Ta'ala, mu'minun. Mga tao bariman, kad aflahal mu'minun. Wala iyan din di, inamin nagbaruntungan in matod sin. Nagbaruntungan inamin nagagabot kawasa, bukon. Sa mga sila bariman. Mga sila bariman, imbeda sin Allah Ta'ala. Yan, hindi nga mga sawab, hika dawhat sin kasanyangan, iman sinamuin, paruntungan, pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, hindi nga mga sawab, hika dawhat kasin kasanyangan mga katay manghuran, iwan sinamin paruntungan, amunain, pagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala, ding hakatan pagnusahan. Namun ding pag-iman fa Allah, iban pag-amal salih. Pagtawbat fa Allah, pamarat siya fa Allah, iban paghinang marayaw. Uning bayda sin Allah ta'ala. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Adapun hisyusin nagtawbat, iban na maradya fa Allah, iban naghinang marayaw, in sila ito fa'asa ayyakuna minal muflihin. Kalu-kalu in sila ito, ikaw na niya nga mga tao amuin, muflihin. Mga tao amuin, makadawhan simbarundong. Inasa along si mga ulama, in siya ini, litaraji. At inabiya, kalu-kalu. Sumagawa, long si mga ulama, inasa bang halom sing Quran ini wajib Allah subhanahu wa ta'ala. At inya bang siya mag-inasa, iya to hitunay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi min Allah ta'ala, inna Allah la yukhliful mi'an. Munal to din Allah ta'ala, di siya magpamaluwa janji. Di siya magpamaluwa janji. Nah, demikian din nga mga parsababan, ikadawhat sinamuin paruntungan mga katay manghuran, mulazamatu dhikrillahi ta'ala. Amin tadtab in pagzikir mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Panuntum mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biana sin farman niya, wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Iban panuntum kamu fa Allah. Sin panuntum sa taon-taon la'allakum tuflihun. Asupaya kamu magbaruntungan. Asupaya kamu magbaruntungan. Uno pa'y may sin Allah ta'ala. Amin parsababan, hikadawhat sin kasanyangan. Na, apabila ini ikaw nagsisipat, sinsipat marayaw. Iban sin limayo, ikaw din nga mga sipat mangi. Ini ikaw nakadawhat sin baruntungan. Yan sin farman sin mahasud si Allah. Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Sabot na tuod nagbaruntungan na. Inhisyu si mano siya zakkaha. Amin siyut siya in ginawawaran niya. In nyawalihan niya. Ding hakatan sipat sa ngi siyut siya. Wakad khaba man dassaha. Iban, nalugi na. Isyu siya namin. Tiamakan din imbaran niya sin hinang mangi. Yadto, kaya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala ding ha
mga parsa ba di ka daw hat simbaruntungan bangkaw nagsipat sinsipat marayaw iman himalli imanib ding nga mga sipat sangingi. Damikyan din nga mga parsa ba hikadaw hat simbaruntungan mga katay manghoran infaqul mal fi ta'atillah wal ibtiad an syuh. Amo na inhipag nafaka mo in bangalta mo padaan pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta lumayo ding hakakuripot. Lumayo ko ding ha pagkuripot. Biyarin informan sin mahasud siya. Wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuka syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Iban pag nafaga ka mo sin pangalta niyo hadaan sinultayin yan hikarayo bagi nahawaran niyo mukundakan siya mangisyuin lang da uyan sin karayawan sin pag nafaga niyo yan inyan babaran niyo iman hisyusyuin makapagang sin kaikot sin maran niya fa ulaika humul muflihun. Sila na yan di mga manusia nagparuntungan demikian haduwing ayat kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Kunal tuod nagparuntungan na inamin sila nagsakat timog bal sinalda biasin mga zakat fitra yaon wa dhakara isma rabbih fasalla. Iban sinamuin si mabbut siya singan sintuhan niya iban nagsambahan. So na isyahid dito amuin kad aflaha man tazakka munal to nagparuntungan yung tawawin timog bal sin zakat yan. So amuyan to mga kaday manghoran inamin bega sin Allah subhanahu wa ta'ala matan hikadawhat sin kasanyangan iban sin paruntungan pag-iman fa Allah pagtawbat fa Allah pagamal salih pagzikir fa Allah subhanahu wa ta'ala magsipat sin sipat marayaw umanib din nga sipat mangi magnafaga sin pangal tahadan kabayan sin Allah ta'ala umanib din nga kaikot amoy inim barsa wawani kadawhat sin kasanyangan bukuning kasanyangan ini hatawad sin alta atawakan hamuin taasin gawasan na dawhat mo bukun nahangkan haadlaw akhirat nakakitaan na baghisi magtan masatnang iban isin nalugi ini ni biyaway ta sin mahasot si Allah mga katay mga wal waznu yawma idhinil haq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun. In pagtimbang sinamman haadlaw akhirat ini ni matan jumato na hisyusin biugan inamuin timbangan niya pamarayaw biugatin timbangan niya pamarayaw fa ulaika humul muflihun. Sila na yan yung mga manusia magparuntungan. Ada pun hisyusin khaffat mawazinuhu gimaan in amin timbangan niya sinamal niya pamarayaw gimaan bimana miuga timbangi sebab gimaan in marayaw fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Sila na ini mga manusia amin dihilan nila kalugian in ginahawaran nila asebab singkaonan sinuno panganyayan nila ang mga ayat na mulong sinullah subhanahu wa ta'ala. So dahil sebab ini mga kaday manghoran sumaytod magmuhot-muhot inamin manusia amuin huminang sinmatan hikasanyang niya di naman na dunya labi olahan daw akhirat diyan na sinsambad bukunin kasanyangan ini kabakan na ito mga kaday manghoran atawad sinalta sababin alta ini gaman bangsaw pa mamukun pa haaturan sin syara in pagbakay mo ikawin siya na kayo dami ka na pagkawasa bukunin mana simbit syara ko ini di na kita magalta atau akan haramin biya mga kumabot ka o kawasa in pagyanon na hindi amuin matawad alta mo sumagawa wala mo na bagay hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan ini kau nakakapot kawasa gaman piyamis suko mo hapag kahimo
nangan niya ya kau, yusal mo in kawasa mo yaon, hibangan niya ya, harayat, hapag kay mamanus. Amiyad timpiyang langan, mga katay manghoran. Adapon, magsaw pa may ikaw yan. Di nga mga matawad alta, iban ang kawasa, sarta, i-apply mo. Hagawayan sinallahu ta'ala, na ikaw na nagparuntungan. Sabi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul kawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Imar iman makusog, kusog dito long si mga ulama nalangkong inamin kusog haalta. Kusog hakawasa. Sarta bariman hati niya in kawasa iman alta niya yaon guided sin pag-iman niya. Di niya usalon buat malaikan hakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin bariman makusog ini ni lawi marayaw iban kawawayan sin Allah ta'ala dahil nga bariman malamma. At niya wayrong gaus, way kusog. Sabag mayta, imbariman apabila matod alta niya. Ang gawasan niya, muna-muna, makapatindog siya masjid. Matod, mahinang niya, amoy hindi kagawasan hinamon si mga to miskin. Magkapatindog siya madrasa. Magkatawang siya ang mga miskin. Magkatawang siya magpasaplag, magpaintol, magpalangyot sinagamis na maulad. Magkatawang siya, nabiya sinaming biya programa ini, longta. Ni Daul Islam. Dahil nilong ta, amoyin mag-support siya. Haamoyin long ta programa ini. Asupaya, continuous yung program. Inya, tumatod karayawan. Mahinang sinamoyin long ta, mga tao, taga-alta, abawila, yusan nila kawayan sinong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan to mga katay mga. Ada pun impiang langan din di, amoyin, usalon mo, inalta mo, pahiaram sinong Allah ta'ala, iban hipagkuripot mo di, may tukbalinhag silang mga miskin. Amo yan in makamula, mga katay manghuran, na mura-murahan, mga katay manghuran sin kami, magmanaw biya mga nadawhad sin kita niyo, di nga mga pangadjian, kaya buloy sin kita niyo hadong ini, insyaallah, sarta, dihilan pa kita niyo pangumulan sin Allah Ta'ala, amuin mahaba, sarta, mausal tayo kapag taat po Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, ikadawhad sin kita, sin kasanyangan, di naman halunya, labi aulatun ha ando akhirah, ipusan na mo inkamtangan na mo dito, wa kulu qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ito na ito na di umugin nasihat sa rayaw-rayaw. Tiyok pala siguro na ito kasi binakan Sheikh kasabi sakiral. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mga pangadji amuin kaya dihil niya kato ng mga pangadji amuin mga nato sa jabog-bukan mamarahin natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala amuin ikadawhat na to sinrida si mahasot si mahatinggi Allah. Murah-murahan isuhod na to pamahasot si mahatinggi Allah sinamuin magbariwakas hindi mga nasabot niya kato taniyo amuin mahinang nato manduwahan mahinang sabab amuin mahasin na to yung mga maksud may takita niya review halaw mansin kabuhi dunya na ati ko tubtub na rin di in mga muhadara atau kan lectures yung kita niyo hari na mo pabihan na ta ini katukbal in paboro na to in closing doa insyaallah subhanahu wa ta'ala tukbal na mo in salam kasila sa mon kanikatan labi aula in mga sila amo niya nagdurungog ha tiranan iban na lapay na pamanga sila amo in hawa hula amo in nakahuk daran mari pa ni Daul Islam amo in program sin kita niyo alhamdulillah rabbil alamin inang na ni global ton oo ato na katon na kuno ba to katon na pumni na inadto lang ta ini kuan si mga international channels katon Islamic channel katan na masyaallah blan na katon makita na kay mo mga Arabihan ulo na unto Sheikh long na Pilipin na nako ya natakala na alhamdulillah rabbil alamin mga pananguanan kasiha kami Islam tukbal na mo balikan namin salam kasila sa mao pa mga jamaa
yan ha Saudi, yan nag-chat kamo, kinikita sila kuno gihayaon. Iwan sinya na mga Qatar ha Dubai na salam doa na mo kinikatan. Labi aula lapay na damikyan yung mga sira amuin magsusungon makita sing programa sin ini karena yung programa sing kita niyo yan dahil post si mga tao timang huran na to ha YouTube nila subhanahu wa ta'ala. So bisan kita ni lang ta maglayasan na katumtuman na to pag-open nato sa internet bang di na ma-erase ando lang natin di mga patta tasin kawata pag lecture. Alhamdulillah rabbil alamin. Mikyan itukbal namin pagsarang sukol paamuin ini Rais ini Dawn Islam Foundation biya na guro na mo kalasahan guro na mo muli biya na kan katuan Sheikh Zakaria Muhammad amuin murah-murahan din ang pasyasin Allah Ta'ala kakula sug si pamaranan amuin mamintain at tawakan limyo pa karena yung programa ini in mga biya sinhinang sin kita ni ini na malago sa ni parkala para nasadya alhamdulillah tanda sin lang ta halawm ini hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala man halawm rahmat si mahasud si mahatinggi Allah kita niyo na wayron na imang sabat siguro tawayron niya na imangkan mabaya ini mag global kita niyo sumagawa kitaan matimatanda ipang hindumatan ni Allah subhanahu wa ta'ala man si rasul niya ini magmanyatakan sadya amuin bangon sarapat ini hamun wayron mo na angan-angan na mabot daman tubid ni subhanahu wa ta'ala damikian sa namdoa pa asawa na biya na ha puro na mo kan kadayang Nordia na mamayda kami tukbal ko na maripahuro sing kita ni ini doa murah-murahan amuin sanda kuman na mga mabiyakan ni bit ni subhanahu wa ta'ala Amin. amin atan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hayya qiyya bil jalali wal ikram Allahumma inna nashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-hayyus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shakiyya wa la mahruma ya rabbal alamin subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك